بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام لا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. أما بعد. السلام عليكم warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga palanggungan, hakam Islam, alhamdulillah, yalang naisab kita niyo. Jaman na to ini insyaAllah subhanahu wa ta'ala, kuma kita niyo pengajian, serta pamintangan, supaya makaingat kita niyo magpapanausin pakarajaan kabuhi na to di halaw man singgumi ini. Labi-labi na hajaman bihaon, laung ta, yari kita niyo halawang kaliruan, bukon sadya kita niyo wat malaingkan saplag pakatan dunya, inji mato aramala halawang sin dunya ini. Naman jari niya, pengajian kuma kita roon hay ni pamintangan, serta pagpaanib sin pamuho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam kato niyo, uno-uno pakarajaan bang mayan kita niyo rin makalamod doon ha ini jumatulong ta ha tiap-tiap manusia amo hindi kita niyo lang tahi kalamod doon. Imaanan niya subay kita niyo maghalli di sumod papakarajaan amuin long ta di na to matanto in pakarajaan siyuran na to subay sadya in katantan hinangunsing kita amuin matanto ta in pakarajaan mang kita lumamod inyaon katantan mahinang para sa baban matay makato sin Allah subhanahu wa ta'ala ibadat. Sabab amon to imaksudang kan kita piapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala magtag-ipon kaniya. Manjari kumawa kita pengajian daing ha paraman sin Allah subhanahu wa ta'ala surat Al-Anfal ayat 5 paraman sin Allah subhanahu wa ta'ala, وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Ini pagpahalli sin Allah subhanahu wa ta'ala kato niyo sin pakarajaan, uno-uno pakarajaan sabab labi loba na biya na sinagi in kita Muslim di na to madawhat in kasannangan bang kita ri lumaway ring hapanukas sin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ujiun kita-kitaon bang biya diin in kasabunnalan sin pagdaawata in kita Muslim. Ingaton sin Allah subhanahu wa ta'ala pasaksian mga malaikat in amin matan pagkabtangan ta in kita mu'min bariman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab in kitaon kato taniyo hinang amoy in hasupaya in hinang yadto na madawhat na to ibunga niya hadlaw gana kana insyaallah subhanahu wa ta'ala. In ayat ini nalangkom doon ini in katantan pakarajaan sin kita manusia labay ring hapanukas sin Allah subhanahu wa ta'ala amo na impagyanon dunhan pitna matao din maana niya bita si mga ulama dunhan laong niya in biya asalan si pagyanon pitna atawa pitan biya laong niya sin amuin pag ini sasal simbolawan niyaon amuin laong ta hibutang palom singkayo hasupaya siya ini lumano dumayaw amo at timpuunan niya pagtawakon niya to long ta pitan jama sin pitna. Manjari bang takawaon daing ha mga biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala kato niyo dong niya
inyan pag yanon pitna pakayon siya doon haamiin pag pasud sin manusia palawom sin narka pitna besim parman sin Allah subhanahu wa ta'ala dzuqu fitnatakum na naman yung niya in amun pitna hati niya maksud doon in adab sin Allah subhanahu wa ta'ala ha mga tao sumulang patuhan Rabbul Alamin. Damit yan in amun mga yan siksa pitna sin Allah ini biyay takatutan nyo sin Quran mataod ka jenis aun waktu in pitna pag iyanon long niya apabila in manusia pananamon sin Allah subhanahu wa ta'ala sing kasigpitan akabuhi niya. Inyan pagtawa kundi isang pitna. Kasim parman sin Allah subhanahu wa ta'ala wa patanna kaputuna. At niya dunhan siulayan kau sin Allah subhanahu wa ta'ala piyanan am sin amin bugat sin amin tutukasan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Narang takasabaran ng mga ini katantan insya Allah subhanahu wa ta'ala madawhat tain amin ini liulungot talong kasan nanganday nga Tuhan Rabbul Alamin. At ini mga inikatan biyay sin Allah subhanahu wa ta'ala imbungan niya kita rakuman in lumawag biya di ining kakawa ta sinamuin ini bunga niya labay ring ha amin ammal ini batukod na to dahil ha pamiat simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam na impit na roon hay ni biyayta biya na sinagi nakasud doon haon katantan salta biyayta doon hay ni pagpahali kato tanyo di kita niyo himinang sin amin pitna dahil nga mga pitna amon na yung pag-anyaya bihan na di manjari amin ini biyayta doon hay nilaw niya kabuka kamu ring hapitna hati niya paghali kamu sing ginawabaran yuri makahinang pitna sabab bang impit na jumatulaw niya doon hayan dahil nga kakahinang si manusia bukon sadya imakananam sin gu sin hinang yadto sin masalahat dumatong dahil nga amuyin mulka sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin tao na kahinang simpit na buat malengkan malapay inway roon lamod doon hayan nabiya na sin jumadya tuha jaman na to ini bang sa upa maing kakahinang bat impuunan sin hinang yan dahil nga manusia in naghinang kaniya bukon sa amin nakananam sin amuin kasusahan na waktu ini sampay sin manusia wayron pang lamod-lamod nakananam sin kasusahan hajaman ini bihan na so beto subay kita maghali labi-labi na yung mga di maraot sin amin kasandangan dahil Allah subhanahu wa ta'ala sin amuin mga sila longta amuin nagtataat patuhan Rabbul Alamin sabab na yung mga ini suway hadya kita mga katawtay manghuran nagsasabar po Allah subhanahu wa ta'ala ring hakatansin waktu bagas ta na sabutin tungod paparkala pagsabar lamod siya ring ha ini tibayhuan sin pag-ibadat at awadeng ha mga tibayhuan sin ibadat pa Allahu subhanahu wa ta'ala naman jari in mga ini apabila aun na jumatureng ha mga bihan yan ini banda biya banglaw niya yan mag inamot yung uray ni mag amot na inamuin kamatay si manusia ambok na anday nga mga alamat sin masuok na in kiamat labi-labi na bang in mga mu'min doon mataod ni malapay hawak to yan sa bababok ito rin nga mga ini daan sin inihitukbal na sin Allah subhanahu wa ta'ala ini kasannangan ha mga sila amuin bariman pa Allah subhanahu wa ta'ala paunahon na sila madto pa hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala karna im mga sila long taha supaya im mga sila yadto amuin tumakad dakuman sing kasannangan nila ridto ha ini amin sarew-rew kasannangan long ta haadlaw gana-gana. Sabab makaunain mu'min bariman katan patayon sin Allah subhanahu wa ta'ala ri pananamon sin amin bugat lang tasin ini adlaw amin kiamat pagyanon bihan. Sampay doon hayaon in panawag-tawag kato tanyo sin ini
Rasul sallallahu alaihi wasallam aun biyaita ni hadis laung niya satarawna ba'di umuran tungkirunaha. Biyaita niya kakitaan nyo ral niya puas dain kako aun dain ha mga pakaradyaan. At ini pagyanong doon ini aun dain ha mga inipit na rumatong di niyo kabayaan. At ini wayron tao mabaya. Ang paimbunnal niya in katantan pakaradyaan mangi labay reng hamangi. Ang paon mano siya himinang sin mangi misan in siya amin naghinang niya turi niya rakabayaan. Jumatubang harap bagkumugdan na paginawabaran niya. Hangkan na suway hadjay mano siya magtakaakal ini himinang muna siya rin pamakainang sin kabayaan ni hinangon suway niya pikilon na amuna kitaon na amuna adakala hu uharap pabaran niya rin kumugdan inamuin ini yadtoha waktu kabuhi niya sa sumakawahad law gana kana naman niya in bugat sinsiksa sin Allah subhanahu wa ta'ala adakala doon ha waktu hinang niya in hinang niyaon amuin sambil langta kampung kaluarga niya masarikit doon ha aming pakaradyaan niyaon makalamod doon ha pakaradyaan niyaon naman jari aun waktu inya tur ini ara kabayaan bang jumatukan niya bihan na in Rasul sallallahu alaihi wasallam haparkala biyaita niya yadto katan biyaitaan kita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam isbiru hatta talqawni ala al-haud inyan biyaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ha mga kasahabatan niya iwan na si mga umat niya mapuas dahil mga kasahabatan amuin mga sila miya matok paamuin panghindo sin pamu nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam sarta di mamuta siring hainang biyaita sin Quran iban sin sunnah amin tanto to di mga sila tagda po sinamuin laungta ini tubig halam sin palungan dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala ha ummat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pagtawakon haum lumpangan amuin hisusim makainom din doon hayaon di na siya uhawon sa lama-lama sa lugay sin halawang pag bista lang tasin ini kakahinang sin tiap-tiap manong siya doon na ampa biyeta doon haon malugay jaman malugay in amuin pag bista sin kakahinang nato da hindi kitaon bihan in marayaw iban si mangi hasupaya sila imano siya makasud palon sin sulga iwan sin makasud palon sin narka na im mga yan katantan guo sa imano siya magkalawong magpakahinang magkasa sa sumagawa in sa lingkat-lingkat din nga mga magkasa na amuin magbalik sila pa Allah subhanahu wa ta'ala mga yu kaampunan magtawat patuhan Rabbul Alamin hasupaya in mga pakaradyaan amuin ini di niya kabayaan niya to di jumatukan niya bang maun inamun pagtawbat niya pa Allah subhanahu wa ta'ala jari niya in mga ini langta lando siya hikaso sa singkita mabugat diya na si Lereyan beta taruun haon amuin akad di makatayma in mga katawtaymang huran kaybanan sinamin pakaradyaan bang siya jumatu sabab na ini lando mabugat yung pakaradyaan bang jumato yung biya si mga ini biya na sinyo madyato bihaon ini na ini sambil weta kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk na to din waktu at ini pag yan masuk na to din waktu sin kiamat bang habihay ni bang tumaud na in tao amuin ini longta malagay wihan dahing hapar sa baban sinang pit na jimatu yaon. Biyita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mambuk hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal yataqarabu az-zaman wa yanqusu al-amal wa yulqa ash-shuhud wa tadhharu al-fitan wa yuktharu al-haraj qalu ya Rasulullah ayyuma huwa qal al-qatlu
ilibiyata si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banglaw niya sumuok na to din waktu hati niya masuk na in waktu sing kiamat. Yang kusul amal. Hati niya, tiyo-tiyo da kuman in pag-amal si manusia. Mataod na yung paglupas nila sin waktu nila, hakabuhi nila. Mataod, hajaman na to, jimajatu bihaon, mataod din naglulupas sin amal nila. Sabab, impagyanon naglulupas sin amal, amo na yung mga tao, impanganal niya, inhinang niya kimukugdan, pag-ubusin niya on, simusulang pa, ini pamiat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Simusulang haamuin kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yan. Manjari sambil pagkukuyag niya, inhinang niya yaon, bahasa kimukugdan, nakaamo, nagbiwis ta silago sinamoy intutong basan kaniya, buat malingkan, way puunan, pamiat ding ha Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala biyay taha Quran, wala biyay taha hadis, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hati niya inyaon katantan, wayroon kapos pa iddahan sin amal yadto. Sabab, kitaon mo bihan, sampai pagbulok binasahan si manusia, sampai paggastuhan sin alta bukon sakad, sa sumagawa inhinang yaon bukon piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, wala na pasampay sin pamho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naroon na yaon, wayul qasoh, laong niya roon hayaon, in lumahil na in kaikot si manusia. Lumahil na in kaikot si manusia. Hati niya, doon hayaon biyeta, in mga taurayhan, di na sila ini pahampit sinamin amal nila. Di nila nahampiton pabaran nila. In pagyanon di nahampiton, sababin alta yaon halawman nila yaon, hinangon subay nila hipag-ibadat to Allah subhanahu wa ta'ala. Nabang nila, in alta balabi-labihan halawman nila, di nila hitukbal patagda po kaniya, inyad tukatan, di mahinang kanila. Di mahinang kanila. Amo na yung mga tauri magjajakat. Bihan. Gamayan na, in sila, bang sila magjakat, bukon haaturan pagjakat, kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Himinang sila aturan dugaing. Sila yung magbaya sing kabayaan nila. Sinaon aturan. Mga kataw tayo mga na agama Islam, in pagyanon pag-agama, aon aturan katan. Bang siya nakasud, pa-agama sila Allah subhanahu wa ta'ala, mapatot na to pajatuhon, aon siya aturan. In aturan din nga Allah subhanahu wa ta'ala. Di kita manjari gumanap. Di kita manjari dumagdag. Bihan. Na bangin amal sin manusia dunhan, di na siya matukmad to pakabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala, inyad to laong takyaragdakan nin amal. At ising kyaragdakan nin amal, sin tao nag-amal yaon, wayroon mabista kaniya karayawan. Bihan. Namataod na, di madyato halawman na tuin. Bang tabi mga tuwilaon hambuk-hambuk, akad ini, di na akon maitong, imbano sinamin amal wayron na kaya huspa idahan niya, sabab amal bukon na aturan sin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala pag-agamahan sin kita niyo. Bihan. Sabab uno-uno pakaradyaan, kakitaan mo na tood, katilakan mo na, in kakahinang, bukon nakakahinang piyangdaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, ha Rasul sallallahu alaihi wasallam hipasampay pa umat niya. Gamayan, paningod-singod na ha mga sila, amoy in tumpukan laong takarukalan sin Allah subhanahu wa ta'ala, tumpukan amuyin ini nag-amal sin amal laong hababaw sin gumi ini. Na amuyad to. Naramik yan, nakalamod doon hay ni pagyanon laong niya, yulka asok, amuyin manghihindo. Manghihindo sin pag-agama, manghihindo sin pag-agama, ikutan na sila manghindo. Di nila nahimpanghindo imbunal. Bang sila masuap na bantuwihan, na di nila nahiway ta imbunal, itapok nila na. Bihan. Mataod na, jimadyato, halawman na to, habihaning kahalan.
Nakasud din di hadis ini biya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato tanyo amuyin mapatut tanyo laung tabato kon magbalik hibukit ing kataan kakahinang wala nakaabo. Patudyohon maun pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biya. Damikyan. Laung niya watadharul fitan. Naroon hayan tumaud na in fitna. Dahing ha mga parsababan amuyin biya nato sabab dahing ha amin bang inamal di na siya mabista amal hahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala bang impag-ikot si mano siya bihan in tao mapatot magini ini magsarak kabukon na aturan pagsarak kadiakan sin Allah subhanahu wa ta'ala iwan si mga tao manghindo sin ilmu bihan gamayan hinduan na nila madto pakalawngan bihan na imangayan katantan mataod na in manghindo sin kalawngan dahing sin pakasabunalan hajaman na to ini na inyan lumahil na in fitna. Nabang lumahil na in fitna wa yaksuru al-haraj. At ini tumaud na lang niya in haraj. Uno lang si mga sahabat, ya Rasulullah, impag-ianon mo yan. Lang niya al-qatlu. At niya mataud na in mapatay. Dahing hapar sa baban sinamuin fitna yaon, mataud na in mapatay. In haraj ini bahasa sin ini lang ta sin tao habasya. Imaanan niya al-qatlu, al-haraj al-qatlu. Bihan. Biya kay si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na harihaon jaman ay kau na mataod na agad in kataan hula bihayaon aun na hadya. Biya sin hambok hula yaon ha Italiaon. Kadtoy kuno halom sin kauhan tag-upat ka jam ay ikaw. Mag-abot mga upat nga kato sin mapatay. Halong sin kawan tagupat ka dyan. Bihan. O siya to magganap in tao aming kugdanan sin aming sakit yaon. Yan din nga mga fitna. Nakitaon mo yung mga hula kugdan yan. Bang unoy ninang nila. Kita mo nagtatag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala sebab bukon doon haaturan piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukon haaturan piyang hindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalaungan katadtan bihan. Naamo yan indeng ha mga mapatut paghaldian sinambuk pahambuk ling kato. Taniyo mga katawtay manghuran agama Islam. Yung mga pakaradyaan ini mapatutod kita niyo maghaldi. Tiap-tiap amin Muslim nagdaraawa ini bariman, nagdaraawa, insya malasa pa Allah subhanahu wa ta'ala, hati sim malasa pa Allah subhanahu wa ta'ala, iuog niya indaakan sin Tuhan Rabbul Alamin, yaon, ini mimikit halom sin daghal niya, amin di siya mabaya malupas, in waktu niya, himinang sin piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, hawihad to in kahalan, na, daun sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, pagsabar kamu, dito na kita niyo magbaka haud. Hati niya dito na kita niyo magbaka aming pag-ianon sin ini kato taniyo al-maqam al-mahmud. Amuna in lugal laungta ini yaon in katan kapudjihan ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laungta amuin di hirhil sin Allah subhanahu wa ta'ala haru kaing makauna ring ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siya inaunahan dihilan sin Allah ta'ala kapatut doon hawakto yan sumapa at ha ummat niya na amoy to naraing ha mga ummat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amoyin laung ta makahampit doon hayan di na sila uhawon salama-lama sambil sila makasud palom sin sulka mataod din ha mga manusia doon haon di sila makasuok madto palokal dito bihan may di makasuok sampai in Rasul sallallahu alaihi wasallam kikita niya inamuin long ta pangitaan niya sin ummat niya amunin sahaya habayho sahaya ha lima sahaya ha siki daing habak kasim pag-air in sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ya Allah ya Rab ummati na rumatong nain ini malaikat di aksin Allah ta'ala mamaita
Ya Muhammad, innaka lan ta'rifu man ahdasa ba'dak. Imanga silan bukon mo na saan umat. Sabab wala mo sila yan kita in kahalan nila puas sin kawapat mo, wala na sila miyagad sin panghindo mo. Himinang na sila sin kawayaan nila. Himinang na sila sin katanaman nila. Amuin, bahasain sila malasakay mo, inyan katantan panggura-gura nila pa Allah subhanahu wa ta'ala, iman panggura-gura nila kay mo. Bihan yan. Sabab na yung mga pakaradyaan maghinang sinbukon amo yan, biya sa panton, pang ini inyan katantan, panghimuting pa Allah subhanahu wa ta'ala. May tadi panghimuting. Inalisin Allah subhanahu wa ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaikum ni'mati, wa raditu lakumul islam dina. Adlaw yan, ini hawak to sin paghaji sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kay napusan. Adlaw yan, jukop ko na inakama. Agama ko. Iban siyampurna ko na inikmat ko roon ha mag-agama sin agama ko yan. Iban magrida na ako kanila mag-agama sin agama ko. Amo yan. Na amo yan to yung pag-ianon doon. Na manjari doon hawak to yan laungta in mga sila yan to in katan sindi makainom laung si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Suhkan. Hati na bang biya, abaid, layo kamu. Wat bukunti kamu yan umat ko. Igna kamu rin doon. Nakita mo yan. Parahal yaon ini alamat sinamin, biyeta kaniya, in umat niya, dumatong adlaw akhirat, aun asti hatuktuk, iwan aun lingka halima, iwan siki, biya sin sa pantun singkura, taka asti, iwan taka lingka hasiki upat. At ininya to kinaya sinamuin baktas simpagudo. Sa sumakawahawak to yan to, di na sila makasuok madto palukal yan to, sabab inyad to katantan bukon suko nila. Suko sim mga sila, amin mattantuod, miyakad haraakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, amin piagbin sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala siya nagbin. Bang ako maway na, mawapat na, yan dahi Abu Bakar, yan dahi Umar, yan dahi Usman, yan dahi Ali, yan dahi mga kasahabatan ko. Yan sila. Gatos iruin taod nila, yan dahi sila magsinublihan. Why? Inagisin Rasul sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum syai'ain, ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada, kitab Allah wa sunnati. Ipagbihin ko kanyo in dua ini. Bang niyo ini, baugbukan, pag-anggautaan, na di na kamu malawong salama-lama. Uno ini, Quran mahamulya, amo na inundang-undang sara, piara kato sin Allah subhanahu wa ta'ala, labay ring Rasul sallallahu alaihi wasallam, iwan sin sunna niya, amin pagpatarrang niya, sin undang-undang sara yaon, amo na yung Quran yaon, piatarrang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato niyo, hasupaya malugay na to batukon, insyaallah subhanahu wa ta'ala ganapan na to dakuman ha dugaing sabab dugaing waktu kana miyawot na yung waktu na to ha bihaon insyaallah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.